confidence only in Christ. Or say Christo munku arana ahotoso ewo. Abusia for yebeda twedi ampo nyankopon ase na otwe asan akọ apro abeto yembion London Ghana memenda akwanfo Sabbath school na afi chosemu empensempensemu na afi adruswe kotemu nyara ye ne wo esia uniting heaven and earth Christ in Philippians and Colossians ye ka osro ne asase abom Kristo ewo Philipfo nwomanu na afi Colossifo enwomanu ye ne wo ye adusua no emako enum na otwe mu no ye ne wo pesesua ne etoso ensia no maboafo no aye krado bara ansa no mientwe hombra sisia. Bena ne Christopher ye yanhwia ye de ho beto so se jamen na be mayanwa Paul de fiase and say Paul rather want more some mabiem am insist and na Paul on so ye nipa ono so ne ho hia so be yi na free and frani ye programs enum ye we ye kase ye be Bible studies ya obi en the atone Damascus kwa lesson as star na adwene ene nim dia na wo nyankopon ho Omande share the shikronkron adofo no mo amuhwe na mo amutie nyinara ye besan ama makwaba na afi ye de nchiaso nkonso nam ye ngaji nkopa Yesu Kristo so de emamu nyinara ye beda matsenso se de biara da mo de mafidie de to ase ne ne mo ye kyosemu adusua yi sane emidi kan ye kotemu nyinara ye hwe ye de osoro ne asase ebomu na ye hwe no Philipfo nwomanu ne Colossifo nwoma se ne Paul ekro de koma wo mo no na atwi mu no ye pese no hwe adusua etoso ensia se hwe adusua no atifi asemo na osi Kristo mu nkwara na ahotoso wo and as a confidence only in Christ maboafo no aye krado but me ba be yi omo atreba me yenkotie enyum ewo church kwafo ho enchembra sisia.
yɛda church kwafo ase enwuma omudi abedi yɛdi sio nanimu amaye ansa na meba efia se na maba yi maboafo no ache ma memfa se da pese mfama 3ABN Ghana TV na afi Hope TV Ghana sa adwuma ko mienu yi TV adwuma ku a wafa onyansam ka asem patre adwuma de ato omo so de omo ya ne se ye ka asem yi so a omo so ombeyi ache obabi a wo hye biara na won so wanya chefa wo nyankopon asem enwo enam se ye nyankopon asem na ankrankran so na to ompoa mo omo di miemi omo mfidie tie ya na sika asem ho ade nkakra enti ya toto stre amanfo a mo hwe yen se wo mo bia ne bebo sa adwuma ko menu abu se won number de mfoni na ne fa na frɛ obi beje wo so na kakra bia betimi no won so watimi dia boa onyankopon adwuma sema wie ne sa dia ene na meba efia se na fei mabeyi wo mo a mo ye adisen ede akyeremo me de mo somfo Bismarck Mensa ene ye wo adom onyankopon adom me wo Dr. Kwajo Densi Amankwa abeka me ho ase Doctor ye mo akwa mo a mo hwe sa djumade Kwajo Densi ye obi a ye ne na hwe sa djumade si long time ago long time ago na otaba mfimfin wo ba bi na sa atiko ye but nyame adum ntinde Kwajo Densi asaba be come so I say I'm really happy say the Kwajo Densi go so ye pani apa wo sa jumadi which I'm so happy say myself who no ofidie mo asiti obeni ye mo akwa ba that's a fast ye to safro say what TV above sa show we say mami nkoma ni mo anti gina mfumbu amanso na eka ye ho wa say anti gina ye mo akwa ba yeah eja that's say wajipini na ndenso woni ye san adisia yi me koma ni mo a elda akuoko kyerɛ kwabena akuoko kyerɛ na eti ono eboni ye mo akwa ba elda kyerɛ de se na mu amunim de biara da ye ne nati efiase aye sa adisia na afi me kɔ eto no ha elda Dr. Collins Alpha so na ewo ehono elda ye mo akwa ba great me da se mu nyina ye to nsafra mo de odo abo dom se mfa adisia kunni sei ye mfa mbre yen atifo ene na babia wo biara na ahobrase mu si utra se na mema elda kyerɛ emompaye emaye ye wurade ni ye nyankopon ye da wasio anwumre yakwanya de amaye se me pense wunse mu ne mfa nwa pawa so me wiasefo nyina so ntibi de hia ye sabre no ho nkonkro nyankopon mu a wo hye ye mboso ba be kakafo ne kyerɛkyerɛfo no ye srese manama ye kyerɛkyerɛfo ampa o me fa ya koma no mum o me fa ya dwen no mum o ma de ebeka bia na emfiri osoro mu soro na eme ye nhira ema wo atiefo ene ye ya ye di dwuma nyina mesre wo japa yini pesi nkyɛ na fa honhom ni di anim e wo Christus di mu nti open enya hoda amen good yanhwe ye adisua ni mo in fact last week ane ye adisua to sunum was shining as light in the night yes shine say akania anajo in fact adisua no na ye adisua bia adisua potin pa na se studio kunini pa Paul edemaya abra no twa kuma Philippi 4 no in fact na o kyerɛ mo okwan o mbefa so a se na wiase aye kabi okwan o mbefa so metimi ahwren enam Yesu Kristo nhweso de kyerɛ mo kwan mbefa so ahwren na ɔka asɛm bi sɛ maye complain bebre na fit me ya argument bebre na yesa na emma yetimi hwren sɛ onyankopɔn emma mfa wa maya trapoye bebre nneɛma ebetimi ayɛ na wiase aye kabi ye de ɛwɔ ye hwren na amanfo hu nyame a yesum eno ni adusua yesua no last week na yetwa so afiri hɔ and then was say confidence only in Christ and I say Kristo mu nko ara na ahotoso ewo ye hwɛ nkabosem no efa free Philippians chapter 3 verse 10 and afi 11 Philippians chapter 3 verse 10 and 11 o kind of bro for now say that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Amen. Amen. Yes, meaning say ubetimi aka no China my Episode 4 3 miansa chemu edoni duba akono na menhu no
ne de sorry to me ne na ma ne hu fafafo na wama masani wuo se ebia meto awufo mu sorry no amen great abusia for ye share basically no ye share Paul na niema bi ya gihini e wo Philip for asafo no mu na bi ne say na afi niema bi akosoa ma afi wanhwe ya na ya ayo mu te say ombetimi agina omunyuma so e de anya nkwaje ba den no na ade ye edi akotene pa ye twetiatwa enti Paul enam twetiatwa so e betu omufo na ono nso de na brabo e ba begina ho na afi odi atu omufo na akyerom di kronti a nipa wuntimi nya nkwaje e wo nyima so anase emra so na yenso yehu adusua ye betimi asua firuma no na ye adusua na otwe mu ye ba be esua ebia na ya bre su de enye twetiatwa na emum nso de be nso na wo asafo mu akristofo mu a ye pese egina so kasa enunti ye betimi anya nkwaje a enye gidie anase adoma nyankopon ebe dom yen eno ni adusua ye pese yesu enti yesu adusua nya yesu ebe naro no down to our level anase our dispensation na fe yesu yetimi ehu adusua ye betimi asua from social topic no say confidence only in Christ yen da say topic no before yakomo or say confidence only in Christ anase Kristo munku ara na hotoso wo anko betimi aka say confidence in Christ but say confidence only in Christ. We qualify na kakra. Topic no. Yesha ne bota ye ne say. Yen say the opese o kire ya ne say. Ewiase nyina ni da so e ye ba ko nkwaje. That's right. Na enkwaje ne na opese o kire say. Krofo bebre fa kwati kwan so. Nanso enipa ba ko pe. Emu na nkwaje no wo. Eni Kristo. Enye ya mamre enye niema yinim enye ya yinim die ene se die sikasa enye niema bia ye de akyekyere ye ho ene betimi ya me anya sa nkwaje no na emum ya hotoso e bewie peye eno ani Kristo Yesu mu yes onumu nko ani e won nkwaje eti biara ani Kristo Yesu nkwaje a ye hwe no ni Kristo Yesu kwayo de ato no bobra no ensese ye die akire great the who say amafo bebre were confident e wo gidie anase e wo bibi mu ba Paul de said de na eto no nyina no ohun say Yesu Kristo munkuto o na sa confidence no esi fisi ehwe nkai bosam no de mayen na wo so won hu ni sorry to me oh so enti Kristo no a odi na chi no owu ye no watimi asori enti sa sorry na otimi ye no wo se onunkuto na se de eto no na ho kirem nyina na ba bi oda nyina no ne mu na obenya gidie na watimi anya sa ahoade no e de apa Yesu Kristo wo no aka kire afoforo nso great Madam Wase say my buy atifi asem no mu ede amay and ye nhwe addition ye di kan addition no ede maye no say rejoicing in the Lord and I say ro wa ye hu awurade mu but no ye be call Philippians chapter 3 verse 1 to free na ya hwe ansem bia eho me kan brofo ase no mama kwadwodensin so arane true any the tree version no or say Philippians chapter 3 1 to 3 no say in conclusion, my brothers and sisters, be joyful in your union with the Lord. I don't mind repeating what I have written before, and you will be safer if I do so. Watch out for those who do evil things, those dogs, those who insist on cutting the body. It is we, not they, who have received the true circumcision, for we worship God by means of His Spirit and rejoice in our life in union with Christ Jesus. We do not put any trust in external ceremonies. Amen. amen Interest in your okan or has it? Philip for 3 years and chemu ba ko kopem yensa no afi de de akire no menuanom mumma mo ani nye awurade mu se me twerɛ mo ade kro no ara ensha me bre na mo de ema mutim monhwɛ yie akrama no ho monhwɛ yie adwumayefo bɔne no ho monhwɛ yie twatiatwa no ho na yen twatiatwa no ye na yesum nyankopɔn honhom mu na yɛhoahoa yɛn ho Kristo Yesu mu
na yɛmfa yɛn ho nto honam so. Amen. Yo, dog, my member was so first. In terms of the bone of contention at that time was circumcision. The Paul can say no, Ntiasebe no Pesena. Last week, near who say Paul de Fiase, your summer brand here, Epaphroditus say onko na on funny man comano, or coin on the Paul din como. And your brand here, aka the AC Philippi, as a phonum so actually Paul. And I can say, Paul, I sorry now, Betty, our Philippa. Would the Ejina Unyamia Samsono? Samria would def Yasi. I sorry no yeah, Butu. There was power struggle. And now in Chebia, in free Unyamia Samsu be Briaba. Na sa asema o kan efa circumcision. Na bada. So kind ask of apostles, Emra Paul almost started first missionary journey no. Omo kwa no. First, nyamesom ehyiase with Jerusalem, and they mainly Jew for no. Enti Jew for ni nyina omo ye circumcision. Na eko amamamu for no. Now it was a challenge to some Jews say, how can Christianity go to the Gentiles omo nye circumcised? Yeah. Emma asem kese ma omo ba back to Jerusalem, Council of Jerusalem, Acts chapter 15, omo address ye. Enti onyame asem kire se omo address you omo chro letter e koma ansafo ni nyina. Enti there was peace and sanity say na yemfa nye. As long as Paul wo ho na o san kire ne koso no na bibi e koso kama. But then these people found out say Paul de fiase. And say Paul rather onti mo some mabiem insist. And there were some people are not still now omonya convinced say no way say Gentile yentwa ne cheto yade and ya de obetim aye Christo ni. Nti omo say Paul de fiase no then they went back to Philippi and almost added that false teachings no as I call ye. Say answer na obenya nkwaje no Jesus will go through circumcision. That's one go through circumcision and there was nowhere ubenya nkwaje. Na Paul te no ne home ete free say the greatest friend na nipa ubenya ene nkwaje. Na obia so opese osi nkwaje ho kwan no na wiasem ye ka say nipa bonefo a that's the highest if say ultimately Bible say what would it will benefit a man. So when you are seeing your money now cry. And these people by virtue of more false teaching not or more threaten the salvation of these people. And until now kind of verse 2 now my Paul it used to harsh words to say be uncramai. But a man how free say at that time no that was the language I know more useful for obia onyi nyameni obia ase nyamen church on onfanye adwuma enti he was just using the jargon yes bia no obu omanimtia na de na Paul cheren say these people no niema omode teachings omde bani nyina no eye teachings a ompe so omode si amamamfo no omonkwaje ho na say ba enkwaje dia enkwaje ewo Awurade Yesu Kristo munkoa. Amen. Yo, me da say doc say what church mu esa ede amaye. Ye to so the next one no I say Paul's past life. Paul kane abrabo. I think say Paul tried to recount on the past in terms of some year king. Yen share Philippians chapter 3 no 4 to 6 no. Philippians chapter 3 4 to 7 na fe me wia mama elder bamuna yahwe de Paul kai entiase opese ye nyan wanse nti se o trust na for Philippians chapter 3 4 to 7 no. This is what I say. I could of course put my trust in such things. If anyone thinks they can trust in external ceremony, I have even more reason to feel that way. I was circumcised when I was a week old. I am an Israelite by birth, of the tribe of Benjamin, and a pure-blooded Hebrew. As far as keeping the Jewish law is concerned, I was a Pharisee, and I was so zealous that I persecuted the church. As far as a person can be righteous by obeying the command of the law, I was without fault. But all those things that I might count as profit,
I now reckon as loss for Christ's sake. Elder, we are mentioning Philip Fongman, Trimian Sanchemu, Naikon. It will say and come so me wa honamu bibi a me de me ho beto so. Say, of Frobi susu say, or honamu bibi a wa de ne ho to so a. Me mum na me wo bie. Utwa me twati ada etoso nwotwe. Me free Israel asefo mu, Benjamin busuakuo mu, Hebrew fo mu Hebrew ni, mra fam ye Pharisee ni, modern fam meta asafo no. Mra mu tenene fam wo nya me ho asem. Amen. Amen. Eda yentwo Paul kokana ne bakosam. Na ehu hia na se na de no pese Philippi for no enya wa hasi. Say they share doko ekaye na. Or rejoicing in the Lord. That's right. Not just say Paul, no be who Christo Damascus road no. Any GBI day abenu. Shekwaya no faso plane. Eko kuma Christo for. Na wo twakwai, na wo faha, na wo yesi. Just say na man any G. The more warrior, the more national na any G no so nye day. Emma. And wo be who Christo our Damascus road. And was see Christ was a sana brabo. Okay. Intiama dadwi no ohana na dano so a wo planning me de kokro we so me kwaje krata we ade akono ni nyina ato ayede atwa. And wo be hu say say Christ mu no Christ mu ode. If you say oba Christ mu a ohaw ne amani hunu a ese ofa so eno waye bone kotwa odwai ena kofa we bra ni nyina anye dai eni ho biem me want to me Christ mu. If you say what Tommy nkwaje na mame enye ma ho odin ena me de bepe nkwa fi se nkwaje no de mame kwa that's right se me di na chi na me tire ne mu na me ye na pedi a enu kra ntimi nye me nkwa kire se de Kristo aya mame na so me bo ena Paul ka kire Jewfo ne say mo de mo ye no mo nche mi o me ma yedie mu bi ntimi nye dai enye da me ye Jew ni mu Jew ni Hebrew mu Hebrew ni pa ye twa matwatia ede etoso nwotwe ewe kire se ye wu Jew ni a na twatia twa no kura si memenda ye be dai ye betwa kire se wo ye Abraham asini pa Abraham na nyamede sa de no ma no eno se eba mrasem a me ye Pharisee ni matra Gamaliel na ase mesua de pa eti mu amu ye dede ni nyina no obi akwe no ho ye de o che me se efra busua mu pa abusua mienu a e ka half of Judah no Judah ene Benjamin eno de ntia o sa de ba ekra se mo hwe yi efi se ohine kura obedi Israel so first no nyame yi no no ofri mabusuam eti me ye kan ju amamra obi nche me eti me no me de me ho to esi ho se de mu persi unani nyina no ma fa ni nyina mu amam ya hoto amam anigye na emom Kristo Yesu mu na yede anigye wo enne ye de ba ya disua mu a ye de ba ya asori mu a enam papa ye sofo me fie ena asori be siye mebusuafo na ede asori no ba me krom ena mebusuafo na yeze me papa no ya sompani me wo fa koye secretary wa ha ene na beje ye na emom de beje ye no ene se ye be posa ne mani nyina ya bra boda da ni nyina e be manako ni ya fe Kristo ni ya fe Kristo se ye kra ene ye nkwa agye nkwa agye nkwa enu na beboa enti Paul o kasa kire ni nuanom Jewfo no se mu hwe yie na kire amode ba no enye mo nkwa if say me Paul no me ye mu nipa ma ye so je ni makum ni amwa me na emo me de me homa Kristo no me hu se ene beye enti Paul de ni na bra boda da no ya de sua kase kasa kire ni nuanom Jewfo no se munya de mo ye no twetietwa o ede ndie yo ni nyina ho nye dai ehia na emo ye hunu Kristo Yesu a o ma ye ni gie fi se wo ye frisa ene me ni nyina ase ana mede kakra ka ho no ye say Paul the past experience in life no na ye words assurance so na de ma Philippi asafo no
If it's a time no na atron chre koso wo ho Paul kra ko use kramai which are wicked people. Omo a just nyame asem no omo so to say Paul and Paul kind of past history no so ama Philippi for asafo no e won say ampa nipa no sabi ya say kwatre kwaso obema dia tini din wa ho ono wakom na ni nyina with that experience wo ho say mfaso bia amaso it no show omo so den say sa no ma na nyina ni kwai or they should ignore it no mo focus on Jesus Christ on so great me da se pa say elder mo yenesa ede ama ye nto aso na fe yen hwe say niema ehunhia no the things that matters. In fact I have say no after there's a parable Jesus Christ sa onifrani bi yare e John chapter 9 na John chapter 9 verse 39 no there's a phrase bi wo hono ma Jesus Christ kan after wo san yare ni nyina no wo kan asem bi said that those who ono ba say Jesus said he came onto the world so that those who do not see may see and that those who see may be blind. Yes, Christo Basa says you say one more omu no money afrano afraid you me hu ade name omu no mu hu ade no so de no omani afra so we share Paul nso a tama no ko Damascus kwan so sa drama na esi wo no ono nso no ni fraye antigena wo dey share topic no say the things that matters are now mfuni ben na opese hu no wa ha yo brother this mark nyame inshallah says share 39 no Yohane 18 kron chitemu eduasa enkron na ye ka ho asem no o se na Yesu ka se atemu onti na me ba ewiase yes na wona wo hunu ade ehunu na wona ohunu ade no ayede ani efra na even tifi asem no se Pharisee for any fra enti se na Paul ka na brabo mu nsem no o ka se o ye Pharisee ni enti no Yesu hu se na ni efra so ampa enti na brabo no mu nyina no ma ye hu se ne life anu wo mu kane ansa na obehu Kristo no na eye hindrance to the faith or the ewo Yesu mu no e kata nani esi nani kura kwan ewo hia na wo hia Yesu no etomre bia ya brabo mu esi ye de nneoma bi esisi ye ni soa se bia homeda ne ye pa na so homeda no kwa anye de entumi nyi ye nkwa ana se obi se e wose me ba sorry ntem me wose me da bia no wosi e bia dikon mu no wo yese no enya no ena eye nneoma ehia pa na nneoma ehia no ene se ebe hu Yesu ne hu Yesu a de aka bia be den ebe kan ho na ebra na Paul proud in himself and I say or pride in himself with enema no wonim say me ye we no sa no man so na efra nani e free here we here Yesu no enti wo use in fact language bi and I say kasa bi a adwadifo na use brofu kasa mo si gain and loss that's right enti wo chire mu say ne spiritual book bi me fan say na ye ne pass asa na obenya gidie no yeah ohun say enu nyina na ye loss enti no ebro be hu Kristo no na onya den gain no ye den e baaye aye say wudi dwa na enuema a wo toni ene ne a wo ton e we say ne a wo ton no e be do so sen sika a wo de koton ne man but the na Paul ya ansa na obe hu Kristo ni nyina no na emu ba kokura ni ho ana eye nkwaje asem that's right ene nti bro be hu Yesu a Yesu bie nani no e ho na ohu se afa die wo hu agenkwa no enti na ne spiritual ledger na se book a na ne spiritual life wo mu no e be ye different akra enti Yesu ba wo ba ye no a ye reading ha no so wo ba beti wo mo mani afra no beti wo mani no eye se wo be wiase na ono ababe yiyen afri sa anifranom enti na Paul nso ye nipa ono nso ne hu hia so be yi na free anifranom enti na Damascus kwam no ohia na
ɔboa no na nini fra nansa a wɔte ye no ɔyɛ nyankopɔn adwuma ɛwɔ mprempren mu hɔ a na nyame fra wa o make provision ma ɛne nti na Ananas ɔkyerɛ no ɔso ne daeɛ so ɔnkwa ha bɛma bi wɔ ha yɛ frɛ ni sei nti ɔwurawura fie no mu nyinaa ɛkɔkɔhunu yɛ ɛma wɔhunu baabi a ɔte na Mame White ɛma yɛ ti nneɛma bi ase wɔ ha yie paa from the Advent Review and Sabbath Herald, July 1, 1890. Oma yehu se nea ofri soro ba ya oye Yesu no onu nanim esoro niema. Enti nioma ehia no eye soro niema. Enya asase su niema. Enti Paul abrabo dada no na ye asase su niema. Ne bro be hu Yesu no na ye esoro niema. Enti Yesu boa yen ama ye hunu se yen hwehwe osoro niema. Se wo hwe kra na Yesu ma ye no yenti biemu first ani ye bodawro Yesu ba no yenti biem ti amane say ye ni sifom na ye hwe wiase so enuoma eni ti o ma ye hu say Yesu aba na ni currency no ni diri ni image na daso etwi ya adwen esisu se oba abeji ye free enkwaso mu na Paul ewo mu na wonim one day no wonim so wo ye papa not until say wo hia agenkwa a wo bie nani no ede na sema no na wonim so wo ye papa ye mu bebre ti sa ti say ye nuan ma sabita frache omo wa asorefo from a wo mu enhunu no kure no omo de akoma papa na enso den so nyame enam ye mu bi so etimi ayeden eyibie han no akire won asabre nkramofo edwane eba nyame nchen sabe sorry asofo ana wo mu no enti se homeda no mpo ena nyame homeda no omu nso nyina ayede eba awie ye brenum nso ebesi saa eni nti no ma ye hu se ya nhweye na ewiase nneoma bonsam betimi atwe yani asi wiase nneoma nyina so na mpo ye bibia ye fi se ye ya menyame enso na etie nyame enti Yesu mu ena yenya nneoma a eye papa no osoro nneema ye nkwagie a Yesu de brɛ wa senua no so no eno na wase focus se ne Paul ekire no na ne nkasa ye mu etie no yo me da se antigena na ma men kai test bi emfentwa to wa ha na emmoa ye pa ewo 1 John chapter 2:16 no ko se na de wo wiase nyina honam akono ne aniwa akono eni asetena mu ahohoahoa emfiri agya no na emom efiri ewiase enenti se ye kanema ehia things that matter eye nyame mu niema osoro niema ne wiase mu niema no eni ahantan eni akono wiase akom no aniwa akono eno no opese ye dai ye twi ye ho free ho na ye di ye ni ehwesro esanse enche na ya je nkwa no baba so amen antigena waya de pa waya de se wajibre na wa cheche sansem yimu nyankopon enhraw se waya ne sa ede amayen excellent now yento aso ne edi honom no o say the faith of Christ, the faith of Christ. I don't know, ye be share sene Paul ka asembi ewo Philippians chapter 3 verse 8 and 9. No? Me quickly me kind of brofo say na say dancing so atwaso ede amayen. Philippians chapter 3 verse 8 and 9. No? So not only those things I reckon everything as complete loss for the sake of what is so much more valuable, the knowledge of Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have thrown everything away. I consider it all as mere refuse, so that I may gain Christ and be completely united with him. I no longer have a righteousness of my own, the kind that is gained by obeying the law. I now have the righteousness that is given through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is based on faith. Amen. Amen. Philippi for no 3 years and chemungwa twene nkrono. Na so ampa ara medaso bi bu no ma nyina adehwe. Mawura de Kristo hunu a ebro so no nti.
na mahwere no ma no nyinaa na mabu ne sɛ sumna so adeɛ na Kristo ayɛ me mfaso yes na ɔhome ne no sɛ me no sɛ menni me ara me tenene a efiri mmara mu na emom deɛ ɛnam Kristo ho gyidie so aba tenene a efiri Nyankopɔn emu gyidie so amen amen kwayo ya to aso na ya nhwe afei de ɔse the faith of Christ and Yesu mu anade Yesu mu gyidie yeah nti Paul ne normal ekoso nyinaa no no Jewfo na adwena si Yesu Kristo mu gyidie eso nti wase Hebrew Greek kasa ne e kasa faith a ejina ho ma pistis okay see na faithfulness and ate nokradie what a Paul ye hu na brabo ne say bibia wo ye bia no wo ye no nokramu nti first na me dwene say wo Stephen abo no ne ebu ne so won de ni pabane ni but we ne ma ye hu say ba bia na ofri no na dwumadie sa na yesu odi enti na odi Stephen no they was so see na abo ofri say no ye Pharisee ni wo ye Hebrew ni wo ye say de why na doors ye kai Philippians chapter 3 verse 4 5 and 6 na or can no ma pinti we no am Monday de and Paul kire say the atono Damascus kwa nation no as star na adwene ene ninim dia na wo Nyankopɔn ho e ma ne ho say no ma no ye nyina na o ye na hoodin mu ana hoodin na emfa bibia emma ana se nkwaje bia ma na emom na sa no ma na wo ye no so no no fi say eno no ene wo ye e de anya ne nkwaje to da bi wo ho aye no ma bi e fi say no na ye de to nkwaje no na Paul nam so kire say Yesu Kristo mugidie nko ana me no mie no bagye e betimi anya nkwaje afrim enti o say o ka gidie ewe Yesu mo ka no ma miensa ho asem de edika na o say justification by faith ye bu obem ewe gidie mo which is righteousness tenene o ka tenene ho asem say me no normal ye nyina no etene wo nyame ni so ana and o ka bibi so ana fa o say to prepare for heaven. To prepare for heaven, you need sanctification. See a better ho. yes Every day nya ho, you better ho every bone ho. Na yetimi aben Jesus Christ. And was it finally to glorification at the second advent. At the second year, Jesus Christ my baba ye ogia ye friend of redemption and so Paul can was them. So no ma me ense ne hia, e ma me no mi no trene you better ho ene ogia ode ba. Into was it oji adwuma na asem kwaje adwuma Kristo Yesu ene hyase ewo memu ene ono anso na sa wie na oyemu ntimi no mienu ahode bia ne ho ayebetimi ayese ya de pre ya nkwaje se de enua Paul ya Yesu Kristo bie na ni ma ne ho se de oya na nkwaje bia ne so nti adetwan de ma yese me no mienu no ye wo gidie bia Yesu Kristo mu nko a na yese ya de gidie hwe nti bibia ye na nam se ye nya gidie o Yesu Kristo mu nti ene yese ye jai boni we ye ye de afkwa nyina etu nyame so na nyame ahu ye mobo no wagye ye ntimi no mie no de ye no asase so de ye na asafo mu de ye na ye wiase Kristofo nyina no emfa enkwaje bia ma na emom gidie a ebenya no Yesu Kristo mu no ene bewie enkunimdie wo enkwaje mu amen amen Dr. Kwadwo Densi me da se watimi aye sa edi amayanti yahu sene Paul o contrast abrabo mienu as kire yen wa ha se abrabo a no obo se ode ahoden ede penkwaje ene abrabo a fe de wahu se nya ahoden na ede penkwaje na emu gidi a obenya wo Yesu Kristo mu ena ode benya enkwa ena Kwadwo Densi acheche mu ede amai ya fe yen to aso na fe yen fansori yen adi se just one thing, knowing Christ. Ade ba ko pe rihu Kristo. Paul can sembi ewo Philippians chapter 3 verse 10 to 16 no I will quickly run through it na fe mama dog akasa Philippians chapter 3 10 to 16 no say all I want is to know Christ and to experience the power of his resurrection, to share in his suffering and become like him in his death, in the hope that I myself will be raised from death to life. I do not claim that I have already succeeded or have already become perfect. I keep striving to win the prize for which Jesus Christ has already won me to himself. Of course, my brothers and sisters, I really do not think that I have already won it. The one thing that I do, however, is to forget what is behind me and do my best to
to reach what is ahead. So I ran straight towards the goal in order to win the prize, which is God's call through Christ Jesus to the life above. All of us who are spiritually matured should have this same attitude. But if some of you have a different attitude, God will make it clear to you. However, that may be. Let us go forward according to the same rules we have followed until now. Amen. Amen. And to correct kind just 15 16 no e dey call na we na mema dog and mbramo hase. If it 12 no ya was enye se mensa enya ka anase menya ma wie pay dada nemo me kwama nimara na mensa aka said the Kristo nso nsa aka me no anuanom mo de munsusu se mensa enya ka brebi nanso ade ba akopɛ na meyo me ma me wure fidie atwam Yes. na me twe me mu me pɛde ɛwɔ manim no me de mrika mere pɛ botaya no ho adu na makonya osoro frɛ a onyankopɔn nam Kristo Yesu mu afrɛ me mu nkunimdie mu enti mo ma ye mu dodo a ye pɛ no nwene saa na se bribi wɔ hɔ a mo dwene no foforo a ɛno nso onyankopɔn beyi no edi akyerɛ mo. Amen. Amen. So dog, yeah, sure. Or say just one thing, knowing Christ. Ne dear watch roy, yen who is saying. Yeah. Penny Bismarck, you opinion Paul or in the CV at 2 tables. So very impressive. Very impressive. From a collaboration na Paul, yes, and quadrian DSM minyabi. And Paul say, Osha baby you free, ya wono eto Jew fumo, Benjamin Abusia. Oh, he was circumcised on the 8th day. Zeal. Just a baby, Osha Paul CV na. Heavy CV. Yes. Na say no one oguso ye jumo. And Acts of the Apostles chapter 9 on the road to Damascus, ukoshia Jesus. Now Jesus say, Paul, I don't have time. Now Paul say, why ben so? Jesus, dear me ye na ya wo don't na me yo. Me pen kwaje. Now Jesus catch her and say, Paul, dear we ye na waiting. Enti on Damascus Road, no, there was an exchange. Yes. Yes, catch her and say, dear, we see Vinina now doing salvation by work. Wow, personal way of obeying the law now. Dinyan kwajiano. Nina, you're wrong. And to forget about Nina. And on verse 13, Paul can say, Minya encounter with Jesus on the road of Damascus. No, I forgot everything. Yeah. Bibia echamu wo machino. Mi jai nina mu. Na Yesu chere me say, enkwajie say one thing. So be who Jesus. And no na nkwaje ba na Jesus try ne say who Jesus na try say who nasem nasem a watch Bible mu God sufficient enough say obe team aye we manage plan or the saving them ma enti what lay no clear our Bible mu a o chere Paul say ba nkwaje a you true faith in me. Me diama ye me Jesus diama ye no. Enumu na unya nkwaje. Nothing to do with the wo ye no. Na the more who know who share some now get it close to me no. Ube go through suffering because say we are sent to us. Now so in that suffering you are sharing with me. Me this see wo ama enkwanya nkwaje no. Na Paul ka say minya nuru ho. Tama met me Jesus complete. Emra Yesu be boame na madru heaven na ye de crown of glory ashemiti na wa sakra me na mi suban be yese Jesus na until then no dear my yese adli bia me tumrika wow na price no heaven is the price price ni when I metima adi Yesu echi saa na semu saa kopem se obeba no asakra me mama yete so no na me ma bibia ntwetwa amakwa mu enti me hwe heaven koi obi be kan sem bi obi be ye we but ni nyina me hwe straight odofo a wotie me ebia onso te se Paul ebia until se wotie sa asem we now dream say enkwagye pa ejina niema bi a wo ye ebia asori ye wotum ebia wo nana ena de asoro no ba kromo nyina
Ebia wukura na uyi iska ma yesi asɔre dan. Ebia wo na obi asɔre dan pno. Ebia as wasɔre awom no wo na egyina wo so. Nneɛma bebree na wo de honam mu ye na wo dwen sɛ ɛno na ɛbɛma wo nkwagye. Paul say ene your Damascus road. Fi say ene onyankopɔn abie nneɛma mu akyerɛw a ɔkyerɛw sɛ ba nkwagye a it has nothing to do with the awoye. The onyame can say free na kono. Spend time to know him. Sia onyame asem gina onyankopɔn nanti gina onyankopɔn asem so. Na eno na ebema nkwagye. Na wo nanti onyankopɔn asem so no. Na onyame siesie o siesie o sa osra kwantuo no hwete ema bibia enyi free wo focus e wo nyame so kopem say Yesu Kristo beba no the crown of glory ahye ti eno na ebema nkwagye. Amen. 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 No, so one last thing, Liam from Brafie. Addition na yesia no se Paul boy enkoko se ne ebeya yemfa eniema bi embe se enumum ne beje yenkwa nyuma bi anase mrasu die bi ensese no ne beba beje yenkwa ye di bafia eniema ben na Christopher ye a yanhwe yi a ye de ye ho beto so se jamen na bema yenkwa anase bibi wo ho a ye ya ebetimi atwe adwena free salvation by faith name ababa is salvation by work Paul come asemi and there ana say John chapter 17 verse 3 na asem bi wo ho a che se yenkwagye gina so yie amede toa adesua free Elder Collins ho ba no o se na ye ni da nkwa se wo be hunu wo no kura nyankopɔn koro no eni die osoma no Yesu Kristo no enti yenkwagye nyina ba bi egina ni ne kwan be ne be fa so ebe hu nyankopɔn na ehu Yesu no eni se ebra ubenya encounter with Jesus ti se Paul nyaaye no uja wo nuema dada nyina mu ense John kase bi man yede John 17 ha John 17:17 ho was sanctify them by your word for your word is truth. And said you say Yesu nyine ye na was nyame asem ne Yesu nyame asem ne Yesu nyame asem ne Yesu. These days ezifo me dem asoro mu na me wo adesua yakofom Barbara adesua yakofom e say nyum to take presidents wo adesua so ye ni je nyum to ho e to nyum ye programs e nyum ye we ye kase ye be Bible studies ya obi ani ho na no so ne yesua e ma ye hunu de Paul no mu fa mu a e betimi ame atwe enhu afiri niema agi ya basaye mu no na wo kan sembu ha me de power say he who will build up a strong symmetrical character he who will be a well-balanced Christian must give all and do all for Christ. For the Redeemer will not accept divided service. The Redeemer will never accept divided service. Eti yemfa ya brabo nyina yensua trosem no yenkai ne mpenudu a ye kai no ye betimi enya honhom nam na abie ye ni ene ya adwumu ne ate onyame asemase. Amen. This my thought be a question and I thought be a WhatsApp mo say ye Christopher no ya ni into ye yes a Paul de ni bi ya ni e feel say modern aye bo asaf mama ni pe ho no ena e kira say e de enkwagye ba obi o hwa no nim say na no atipi mpa ya otimi bo pi eno ma otimi bi ya amanfo bo na baso asaf mu no ya na sa no ma na oje say eno boa ama enkwagye ba say wa no ati na atimi ye bi obi o ho so na no ntesa ba no ne de na o ye no kra bi a eno no gide o Yesu num no ebro de so enti ati ye hwe ne yie pa say bi a bibia o ye na asaf mu no o fa ho nto so say eno nti wo tene eno nti ya boa ma enkwagye na emom o hu ne say de o ye bia na e Kristo gidie na edo ko enkwagye mu yo madam ase say abusiafo yede sua no ebe esi ahase se ne adusua yede abrawo no Paul kire yen se yentimi nya nnwuma emfa enje enya enkwa na emom ye nkwade no ejina gidie benya wo Yesu Kristo nsi enti unya gidie no nkwade no is assured na mo nkwade na ba no ene ye nnwuma
ye no sana etie nti no abusiafo ye de adusua no ebe twere hase na next week nso ye de ene etoso enso no de abro baby obi na si utrase na be ma antigena enhira so kra emae okonkro ni ye da wase ye sha adusua yase ye de uhyase ampa waka ye ho ni ayesua eni ni aye ni afoforo koche yesro se ma okonkro no eni akire obi obeto asem no ne ho apopo se ne Paul ho popo ye wodi ne ho nyina ma wo ne wo hunu se enye nwuma a oyeye no na eje ne nkwa ana se ne dibia ana ne womanim emom gidi a yebenya wo Yesu mu na yetwa ye ni ahwe wo soro niema na afe ya po wiase nyoma abonsam de efra ye ni no yenim se obeboa yensa esanse enche na waba ebe fire kofie ma yenyina gidie yi mu kosi se obeba e wo Yesu din mu amen amen